Protiv Miroljuba Petrovića je podignuta optužnica za nadrilekarstvo, prenosi Kurir. Optuženi predlog protiv Miroljuba Petrovića, pseudoakademika i jednog od najpoznatijih antivaksera, podiglo je osnovno tužilaštvo u Leskovcu. On se tereti da je bez dozvole za lek spravljao biljne lekove, ekstrate, čajeve i sokove i tako lečio više osoba, među kojima su sada i dvojica pokojnika, potvrđeno je Kuriru. U Leskovački sud 29. jula je stigao optužni predlog, a u saopštenju Leskovačkog tužilaštva stoji da je on podnet protiv PM iz Petrovca. Reč je o Miroljubu Petroviću, široj javnosti poznatom po rečenici "ideš pod mač, bato". Okrivljeni se tereti da je bez dozvole za lek, odgovarajuće stručne spreme i dozvole za proizvodnju leka spravljao biljne lekove, tinkture, ekstrate, čajeve i sokove i iste prodavao različitim licima i bez odgovarajuće stručne spreme lečio više lica, između ostalih sada pokojnog PS iz Skoplja i pokojnog PM iz Novog Sada, navode iz tužilaštva. Kako prenosi pomenuti list, pod lupom pravosudnih organa on se našao nakon što je u javnosti otkriveno da on navodno debelo naplaćuje od teško bolesnih ljudi lečenje u svom centru u selu Petrovac kod Leskovca. Miroljub Petrović je u stanici negirao sve optužbe.